Ningizimu Afrika da worldwide umhlaba wonke siyanibingelela futhi siyanamukela kuphi la kufinyelela khona inyanga yompeti TV sithi sawubona. Njengenjwayelo ke mbukelo wami sihleli nomkhulu wethu la sihleli nenyanga yompeti sihleli no DStv bathi captain my captain. Khehlala Mkhulu asibingelela babukele emakhaya. ngibulisa abukile bonke emakhaya ngithi namhlanje nomageba sihlala etafuleni siyadla siyaphuza siyakhuluma nje kumnandi ukuthi hawu kanti impilo ithini khehla lamakhehla ngoba yana senza umsebenzi wethu ngophela sambisa umsebenzi wobulungiswa bempilo njengoba impilo yethu yashabalala qedwa nya abelungu naye ukuthi futhi impilo yaqedwa nya abafundisi impilo futhi yamoshwa futhi nya abathakathi manje la kule channel le ngilethela futhi ngithulela bonke abantu indlela yokuphila yokuhlula imimoya nemilingo umkhulu omuhle from 131 Marshall Street Johannesburg CBD nangangibuka ngathi ngisiyona inyanga awu kodwa mungabona ukuthi ngisebenza kanjani ngithakatha ini ngiyasabeka makhosi Sibonge mkhulu esiphuza amanzi sibacecesela babukele. yebo khehla lami injalo nje indaba Mkhulu asibheke la. Mangabe sithi buyisa imali yami nyanga kanti imali ziyabuya nenyangeni. Hey Makeba into engibuza yona izinto ukuthi thina sibona senzakala kuyimanje uzokuthiwa umuntu ohambile wayenyangeni mayifika enyangeni umuntu ufuna imali yakhe back mina umuntu angangijwayele nje amasimba angifuni nje ukuthi ngijike lento futhi ngiyise kuphi mina umuntu nje angijwayele kabi ngeze omunye umuntu wathi mina mkhuloti ngafika enkonzweni ngakhuluma ngicela ukukhulekelwa nganikela mangiqeda ukunikela bengithi mina hayi anginampuphu manje ngidinga le mali le nganikela ngayo ngoba ngibone impilo yami yaphambili kodwa emva ka 3 months ngabona ithula so ngidinga le mali le ngathi lo muntu uyagula ekhanda lo ngisabathe ngibheke lokho kwaye ukuthi omunye umama nje wesifebe wesilima wesidididi usengibizela oX repo ngaxake ukuthi hayibo kanti ukwenza ngabuza kanti ukwenzakani ngathiwa kimi hayi ingoba umama uthi wabhadala imali so udinga leyo mali futhi back ngathi hayibo imali kuyabuyiswa kwi-client nje ukusebenze ngunikeze impande jikijiki usufuna imali yonke lento leyobuhlanya Makeba yonke lento leyobuhlanya and abantu badlala lapha kwamakhanda enyanga ufika nemali let's say for example ufika unikeza umelaphi endabuko i20,000 umelaphi endabuko akwenze leyo nto leyo unceda kwenza leyo nto leyo after a period of 6 months leyo nto leyo isebenzile yathula noma into uvuselelo umelaphi endabuko ethi woza nemali wena usuthi kuleso simo leso kufanele ukuthi wena wenze ukuthi wani awuna mali ukuthi usetshenzwe noma wena uthi ufuna imali yakho back ngoba umelaphi endabuko akasabanga amakhola akho kunabantu ukuthi uyafona uma efona uyitshela ukuthi usumngani wakhe mina Makeba nginamngani weclient number 1 nanoma ungafona ka 15 amanamba akho ngiwasave futhi angiwazi why ngenza lokho ngenza ukuthi kube ne line phakathi kwethu sobabili nginyanga yakho ngumelaphi wakho wendabuko angiyeni boyfriend yakho futhi angiyena owakini number 3 noma number 2 ngumuntu oyikuthi mina ngiyakusiza there must be a serious boundary ngaphakathi kwesobabili omunye umuntu afona athi mkhuloti wangisebenza last year ngakubhadala imali engaka manje ngiyakufonela ngisakuthola ngidinga imali yami back ngibuza ukuthi lo muntu ukhuluma ubuhlanya lo muntu ekhulumayo uthini kanti kunemali ukuthi ayihlele emsamo emlindile yini number 1 then number 2 kuloyo msebenzi loyo kunabantu umuntu athi ufuna imali yakhe back but kuleyo mali leyo wena kunemali ekumele ukuthi uyishise Makeba abantu bazenza izinto kunabantu ukuthi ngaba sisebenza ngale mpahla yesalamu sayikhumbula leyo mpahla leyo labantu afike kimi nabo X repo becompany abenza ini you remember I said kumuntu ushisa i200 noma ushisa 100 rand umuntu ushisa i10 rand bese umuntu athi into ayisebenzi ushisa i10 rand kodwa mina nyanga ngitheni kuwe shisa u200 rand noma shisa u100 rand wena ushisa u10 rand so these are things esihlangabezana nazo lento le yakho ukuthi uma umuntu uthi ufuna imali enyangeni inyanga izokubulala that's what I can say to you inyanga izokubulala inyanga zawuphatha umuthi khehla Makeba angifuni nje ukutshela umuntu amanga kunabantu abaqhatshwayo mabaqhatshwa inyanga zakhona zifaka umuthi ukuthi should umvukela amandla kusasa loyo muthi loyo uthena against wena
kunabantu ukuthi abagqaba loyo muthi loyo igazi lakho bayalikhipha abaliflash futhi abalilahli kwenzela ukuthi kusasa muqala uba umuntu ukuthi uba inkinga uba uhlupho basebenze ngawe. Mina ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngiyinyanga ukuthi ngisebenza ngeqiniso and abantu ngibatshela into what to expect and not what to expect. Mangikwenzela imali ngiyakutshela ukuthi into yemali yakho izothatha this long futhi uthatha isikhathi esingaka or this hours. Yingalendlela mina ngisenza ngakhona. And mina mangikutshele into ukuthi beka lento esihlahleni. Thatha lento Mageba ibeke kuphi esihlahleni. Mangithe beka lento esidulwini, thatha lento ibeke esidulwini. Mangithe kuwena thatha lento ibeke ethuneni, thatha lento ibeke ethuneni. Ungathi wena lento le wabona ukuthi wena ethuneni uyasaba. Wabona ukuthi hayi mkhulu ubuthi ngibeke phezulu kushaya lomlungu, mina ngabeka phezulu kwethuna lomuntu waseMalawi. Untshinto nginamsebenzi lapho. Enza lento engutshela yona. Enza lento engutshela yona. Ngoba mina Mageba ngithanda ukusenza umuntu into eyodwa. Mina ngiyakusebenza ngikuze ngivaka lokho angisafuni ukubona esigodlweni sami. Ngifuna manje uhambe uyonotha udla imali uphakama impilo yakhe ephambili. So mina ngiyamangala kunenyanga eziningi zangifonela sithi mkhuluthi siblackmail abantu, sisebenza abantu badla imali, umuntu makumele azovusela sefuna uvusela mahala. Lapho senza njani? Ngithi umuntu akubulala phela ngifuna ukubulala. Ingalendlela okuyiyo. Mina nje umuntu Mageba angasitshela ukuthi ngiyilento xa ukuthi mina ngiyona. Mina ngiyinyanga khehla. Ngakhomba enye into ongakazi uyibona. Ngukhomba amabele mina wejuba, uwabona amabele ejuba ephuma. Umangalo ukuthi andijuba linamabele, ngukhomba into ongakazi uyibona. Namanje nje Mageba. Laba abantu abaze kumina no X Repo bakhona abantu bathunyelwe lo mfundisi loya. Ukuthi benze leyo nto leyo. Kuleso simo leso mina nginani khehla. Ngizobakhiphela impande ebhekane nabo nje ngqo. Leyo mpande leyo ukuthi umuntu uyathandaza uyasonta uyakupha kayikuphi ngizobonisa umuntu ukuthi kungani injalela ngaphandle. Ngizenzela umuntu inkawu ngentsha. Ngikhomba umuntu ukuthi mina ngubani. Mina I am so young Mageba. Kodwa ngiphatha izizwe nezizwe zabantu ngisiza abantu. Ngiyinyanga mina yokuqala ukuthi ngibe nesigodlo eTanzania ngilapha abantu ezweni laseTanzania. Ngaba inyanga mina yokuqala yokuthi ngiapproach amakhosi aseMalawi uninvited. Ngaba inyanga yokuqala yokulapha umuntu eZambia, umuntu omnyama esuka la eNingizimu Afrika. Manje abantu kumele into lebabonise ukuthi lo muntu ukhona into anayo esingayazi ukuthi thina yini. Kuloyo msebenzi loyo mina ngithi umuntu angangithathi ngendlela ngithatha ngayo. Ungangibuki bese ubuke iage then ubuke lobuhle lobu. Angikho muhle nje uqabanga ngayo. Ngimasimba ngiyababa. Ngimasipa mpikotla motho anyele. Nka etsa re motho anyele nywana motho amaka lore ntwe ke inyela nyena ke ntwe jwang. Hey bana ebathukana lesuthu Mageba yo. Kodwa kuleso simo leso I am not bluffing or doing any kind of joke about this. Enyangeni uma uyile Mageba. Hamba uye enyangeni. Uma uye enyangeni inyanga kuphaza yakuphakamisa into yasebenza for 1 year. Ungasaphindeli kuyona. Maye ukuthi lento ayivuselelwa. Iya futhi kwenye inyanga futhi ikuphakamise. Uma lento lo nyanga le ikusebenzele for 20 years. Emva kwalokho lento yathula. Hamba futhi uye futhi kwenye inyanga futhi. Ikuphakamisele into yakho futhi. Uma usuka lapho phuma futhi uye futhi kwenye inyanga futhi. Ebinyangeni Mageba sisebenza kanjalo. Nami ngumkhuloti. Kuyimanje ngibuye nezimpande eMalawi and ngifuna senze itopic ngitrip emaseMalawi Mageba. Yeah. Uthi eMalawi ngibuye nani. Uma uhambile uyekumela endabuko. Lo melapho endabuko uyakusebenza kwenzele lento. Afterwards Mageba uyasuka futhi uyaphambili ofuna futhi enye into. Ubunyanga buka njalo, ubunyanga imfundo. Uqala ku grade RR. Uze ku grade R. Uze ku primary. Uye ku high school. Usuke ku high school. Uthi diploma. After diploma, uthi degree. After degree, uze nge honors yakho, uze nge masters yakho, uze nge PhD yakho, ube ne doctorate. That's how it is. Nasebunyangeni empilweni uyaqala uhamba umkhulu odila njengamakhathakhatha lawe imbiza esitradini. Uphume kuyena uze kumkhulu odila ngamabaso. Usuke emabasweni uze into enze inhlanhla.
usuke enhlanhleni uze ephakamweni, usuke ephakameni uze emakhosini. Kunemithi esithi amakhosi, imithi okwenza ukuthi umuntu impilo yakhe iqebe phezulu. Sisuke emakhosini isiphakame size nawe ukuthi manje kuyithwalo. Yeah. Mase sisuke kuyithwalo sicedile ngawo. Usuphelele. Emkhulu ngaphambi kokuba ngikudedele kunenkinga mkhulu ekhona esihlasele abelaphi abaningi. Lento yokunikeza umuntu umuthi ne-instruction ethi mhlambe you don't do sex in 14 days. Bese kuthi umuntu ngelanga lika 10 athi vele sekusele 4 days ithi ngenze. Abese yenza ungasebenzi umuthi. Bese buyele enyangeni. Kuba icala likabani lelo mkhulu? Lesikhathi sakhona kulokho icala likabani umuntu odla umunye ubani umuntu onyobene ngoba kunyobene wena. Ubani umuntu olele nomunye umuntu angithi wena kimamuthu akotanile muthi umuntu wena ukotani ngasina angithi njalo. But uthola ukuthi abantu bayadavazana ekutheni kuleyo nto leyo uthe kumuntu lento le akumelanga ukuthi ulalane, lento akumelanga ukuthi ubone umuntu esifazana noma ubone umuntu esilisa. Umuntu ngelanga lesithathu aje nakwaze kuyenza lento. Khona umunye umuntu angibangitshela umhlola mina ngasebenza umuntu mina Mageba mangiqeda ukusenza umuntu ngesithwalo very dangerous. Very dangerous. Lo muntu ngamtshela ngathi kuyena it was Sipho umfana khona seMpumalanga. Ngathi Sipho, you need to make sure ukuthi awulali namuntu just for 7 days. 7 days Mageba. Awulali namuntu. You won't believe mangakutshela ukuthi uSipho wasuka kimi. The very same day ala nomuntu the very same day. Ala nomuntu osesikhathini worst part of them all. Abuya kumina athi mkhulu athi ngidinga imali yami ngoba lento la isebenzanga ngithi ayisebenzanga ufuna ukuthi umuntu esebenzanga uhambe ngemthetho wenzeni athi no akunanto ezizizolongo ngizenzile ngathi wena mfana wenzeni wathi mina ngilale nomuntu wena la nomuntu esemaperiodini manje into ayisebenzanga bengicela ukuthi ngizophinda futhi ungisebenze kanti awumi kancane futhi angizukwenza lokho Mageba angizukwenza ngiyenza lento ngemali kabani lesi sikhwama sokuthwalisa umuntu uma sinje imali lengibhadele njengoba ngibhadele le mali lela ine target yabantu ukuthi kumele reach abantu mhlawumbe about 30 noma 20. Uma lento iphela ngiyahamba ngiya kumkhulu ngiye kumkhulu eMzuzu mangifike eMzuzu ngiye eChinkechi mangifike eChinkechi umkhulu afika nginikeze isikhwama esinye esilingene la kubantu lapho. Manje uma le nto lengisuka nayo kumina futhi ngikunikeza wena ngikunikeza umuthi kabani sikhathi sakona mina kumina uma uza mangithe into is 200,000 kuya 900,000. So wena ngunikeza into 200,000 enye for mahala. No, it's impossible. Mina angizukwazi mina ma umuntu ngusebenzile mntaka baba waye ukuthi wenza iphithiphithi zakho ungangifonele futhi angene endawo ungangiWhatsApp futhi angene endawo ungangithuka umuthanda ungakhuluma uthi ngami mina ngifuna abantu abeza kumina kuba abantu engibabizele Mageba. Kuba abantu abangiphupha ebusuku kuba abantu ukuthi bayezwa batshelwa ngami. Mina omunye umuntu Mageba uyahamba ayohlola umuntu ahlole Samuel let's say eLimpopo kuthiwe inyanga yakho isegoli namadrets igama la kuthiwa uHoti umuntu athi uHoti ubani aze umuntu ezofika la eGoli athola uHoti ngimsebenze abe nemali impilo yakhe ithuthuke aphakame ayiphambili. Manje ngikhuluma nabo bonke asemakhaya ukuthi uma inyanga isebenzile wayenza iphithiphithi zakho hlaba uye kwenye inyanga ungalokuthi uyofuna imali enyangeni inyanga izokulimaza noma inyanga izokubulala. Kuyimanje Mageba ngihambile ngaya eMalawi mangiphuma eMalawi ngashone endaweni yaseDodoma eDodoma ngathola ukuthi ngithola izinto ziyayenzeka. Ngibuye nomuthi imithi yakhona nginomuthi wokubeka nje umuntu phansi umuntu nje ahambe nje ahleli phansi nje umuntu nje ahambe nje ahleli phansi akhululeke umuntu ahambe nje ahleli phansi bamshintshe nje napkeni bayifake futhi bayishintshe futhi napkeni bayifake futhi napkeni bayishintshe futhi bamgeze inyama bamgeze njengengane. Nginomuthi futhi okudala ngufuna ukwazi ukuthi ngishaya umuntu ngestroke amahlangothi amabili bengwashaya umuntu ihlangothi elilodwa mase nginomuthi ukuthi ngwashaya umuntu ngalanga ngestroke futhi ngimshaye ngala futhi then nginomuthi futhi ukuthi uma umuntu ekutshotshela ekutshotshele into noma into yakho ugeza ngalomuthi lo ebusweni loyo muntu loyo angifune ukuthi kuzenzakala ini ngaye uzozwa wena. Ngibe futhi nomunye umuthi futhi oyekuthi umuntu mekutshontshelele uvele nje around yinyosi izandla zonke lezi zandla lezi kumele azabuya aze wena sesingiyatshela ukuthi lo muntu lo mayineyinyosi ezandleni zonke umenza njani ngoba uzobuya azokhala
eze kuwena kodwa ziyanyanyisa inyusi sakhona. Ngibe nomuthi futhi Mageba ukuthi it's just 3 days umuntu uyahamba nje abuke ahlangana nokhokho bakhe and umuntu yakhona ulimala kabuhlungu. Iyona mithi ukuthi ngibuye ngayo kusuka ezweni laseMalawi. Nje kube nomuthi futhi engibuye nawo khehla lamakhehla wokuhluphekisa nje umuntu nje ahlupheke umuntu azahambe ngeenyawo, ahlupheke umuntu ahamba ayohlala kulezi ndawo lemabridgini. Nginomuthi futhi onjalo ukuthi ngizabe ngisiza abantu ngawo uma umuntu ukuthi kunabantu abahlukumeza nokuhlupha umphefumulo wakho, ngizabe sengikwenzela leyo nto leyo. Kube nomuthi ukuthi ngidibane nawo ebantwini baseLesotho bareke umurwentsane. Umurwentsane ngiyawuthatha ke lo muthi ngugqibe ethuneni lomuntu oshonile kuyimpumputhe. Loyo muthi loyo yona muthi ukuthi sivala abantu ngawo amehlo. Kodwa mangiqeda ukugqiba lo muthi kuba namasiko ukuthi ngiyawenza Mageba ekufanele ukuthi ngiwayenze ngimixe neminye imithi ehlakaniphile. Afterwards kube kuyikuthi lo muntu loyo uvele nje avaleka amehlo, kube umuntu nje vele nje abayimpumputhe. Emva kwalokho maye ukuthi athi kuhlukumeza kumyeni wakho bese nje ujole nje phambi kwakhe nje sivaleka amehlo angezo eze nje ama voice mayilo baqindezela embedeni angaboni ukuqindezela ubani. Isimo nje senze khehla lamakhosi. Sibonge mkhulu, sibonge babukeli bonke benyanga yompethu TV. Nokubonga mina khehla lamakhehla bonke abantu bayazithola ukhuluthi uyahlola every Tuesdays and Thursdays and Sundays and futhi ngiyathwalisa. Siyabonga.